Zama ya kukitana na maundu maunusani va Kenya EACC ni atula mutimbunge sia kaunti sia ukamba nundu kwa tena na uvonge wa utongoi kwela lucha mawala nyamodhu kumiwa silikali kielelo ni cha utwaisi ya siko sia ulusani kwena na Eric Ngumbe ulani monyaita wa mauvonza amani ino ya EACC ni kana ni maenda na ukitana na maundu maulusani ulotwa iwe ni atongo imeki vadhukanyo kaundini itatu sia ukamba na angi kungea idhekasi ya silikali. Daniel Mongela ena mauvo. Muneni wa nzama ya kukitana maundu maulusani vanthi ya Kenya Eric Ngumbe niwaelezekana amema mambunge sia kaunti itatu sia ukamba nimeutulwa muti nundu wa kwitha maende na utumandu na umuvea wa utongoi na kwa mauthuko mawia wo wa kulunga silikali unula wothothe maundu maulusani va kauntini sikivathukanio sia ukamba. Kuhusu counties, county assemblies situ ndini wa katiba sialite kwika kindu kitawa effective oversight nikana withie mbetha cia mwene nthi ni ciatumika nesa ni ala mengaliko ni ya executive, lakini counties assemblies mbingi ni cia kutula muti nundu vandu va kwika effective oversight wethia me ukamakeka collusion na andu ma executive me vamwe na chief officers na angi ona kumbanjeti ya project tayari cia kuniwe nikana mbetha izi cia uma tenda zika kwa MCA nange mayosa mbesa zina kuitumia ona bate service one mwena anenganwa. EACC ende na kumulika kindu kiu na andu aingi nimekwenda na kwasawa atua ondu kese siende na kuthela mundu yeyote ula uyite kindu cha mwene nthi kutwika ndanamba ubiki watiku maanisha kana nwekanitwe nake no undu EACC nditona kuthi kila bandu at the same time ona wa retire sindu izi alokwatia bau nundu waiswa na andu ingala makwatiro na governors pe andu meta wama kosungi amakolo masi ndu mekie 10 years ago kwa corruption na crime ye expire and at an opportunity time kila mtu lazima aitwe kujibu maswali. Wengi ni welesekana ni matunga kitheka cha lato wa milioni ya na yemwe kila kiose tunangangania va kauntini ya Masaku na ingi maende na kuatiania na makwani kauntini itatu sia ukamba wala welesekana mai sauti evia yuluwa yengi gina vala itheka sionthe ila siose tunangangania tungwe mokoni masilikali nitwoka va muundani umwe kati wa ila sithite sioyitwe ni enenthi itheka sia silikali na be kimwe kiva kilatho wa wacho ni zaidi ya milioni ya na imwe nivo jaji wikala na anani ange mama Masaku na kitheka kiu kina imokoni mamikola alama nende makenenga title deed makwatianie na corrupt land officials, lakini muundosu nitubenanie kuma kwa andu asu manai na gwe kinyume cha sheria na tautunga kwa mwene nthi ni zaidi wa ekomwe value ni zaidi ya 100 million na kitheka kiu ni tatunga na bei sio inge plot mbinge pio sia silikali ba Masaku Kitui na inge Makueni ila si mokoni maingendile na yote na makwani mekotini na toto ya makwani yo ndala mekotini value ya itheka istu kwenda ni zaidi ya 1.2 billion na imwakati wasio ni skulu ita waseme primary ko ya Mulolongo ula value ya kitheka kiu ni around 5 acres cha around 300 million ve numba inge vaange estate palando mokie maalocate wa kinyume cha sheria nange market ngina ngolova, lakini mundosu nitu wendo soke kwa mwene nthi na hicho kutumitwe kotini siko sia ulusani no siende na kwikathi ya kauntini itatu sia ukamba silikali ni sia kaunti na maofisi ni meki vathukanio. Daniel Mongela, Mutongo TV, kumava kauntini ya Masaku.